Jebote što je dobar ovaj Ken. Razvaljuje. Ušao sam je sinoć udavi neki band. Hoće da im radim spot, a ne mogu se ni skupiti svi na snimanju. Sad ja moram improvizirat i radit čuda. A da snimaš nešto korisno. I koji će ti kurac ta kamera kad snimaš sranje? Jebote, mora mi nekak isplatiti, bit ću zauvijek u minusu. Dobro jutro, majstori. Jutro. Daj, Afrikanac dolazi, ajde makni to sa stola. Jel stigla budala? Stigo jučer. Legenda. Solo je bio, sve je prošlo, ima nam šta i pričat. A najavio je i neke poklončiće. Jebote, jedva čekam, pa koliko ga nismo vidjeli pa ima pun kurac. Šta ima s njim uopće? Ma nemam pojma. Znam samo da je napredovao od zadnji put. Brije s nekom predobrom trebom, čovječe. Car. Brije malo po Africi, sad je kratko u Zagrebu, a kasnije ko će ga zaustaviti? Boli ga John. Ima para i toga uopće ne jebe. Brije di oče, trebica ga čeka doma, ma predobro mu je. Ti ste kipozni žatnika, di si, care, jebote! Ti si šta ima, ej. Bog, čao. Legendo Bog. Kad si došao? Ko je bilo? Da, legenda da čujemo, ajde pričaj, jebote. Kak je bilo? Daj fotka neka, ajde. Daj da čujemo i vidimo, ajde. Se slikao šta? Stari moj, nije bilo lako, ej. Tanzanija je divlja. Preživio sam tamo brojne opasnosti, ej. Hijene, lavove, zmije, škorpione. Zabačena sela u kojima bez ikakvog doticaja sa civilizacijom živi ratničko pleme Masai. Zabilježio sam njihove tanstvene obrede i način života. Stari moj, preživio sam ja to što je David Livingstone prije 150 godina. Ma jebeno buraz, pa ti si lud, čoveč. Zakon, daj fotke neke, ajde. A koliko para? Nemam još nikakve fotke. Slikao sam sve sa analognim. Stari moj, imam barem 20 filma prejebenih fotki, ej. Bolje od National Geographica, čovječe. Ovi digitalci su ti danas za kurac, ej. S ovim ćemo raditi jumbo plakate, jebote. Ej, znaš li šta ovo čudo radi? Šta si imao sa sobom? Pilu neku, a? Stari moj, ovo je sve za kurac prema analognom. Nisam baš imao neki predobar fotić, ali treba znat sa svime raditi. I zrno na filmu je neusporedivo s pikselom. Stari moj, koji će to fotke biti, ej. Pa skoro sam najebao. Opako. Pa luđaci jebote, ej, luđaci. Dođem ja tamo, prvo su me htjeli pojest, ej, neko radi vatru sa strane. Totalno sam se strgao dok nisam počeo komunicirat s njima, ali na kraju su predobri ispali, predobri. Inače, nikog ne uzmu za svog kao što su mene. A pa kad izgledaš ko manji. Čovječe, ti si isto luđak, zakon. Alo? Ej, Bog! Ma govorim ti, jebeno! Ljudi, jel vidite vi koji je ovo car? E, a šta je svoje mailove napisao? Karo je šta je stigo. Tamo za $20 radiš sa crnkinjem šta god da hoćeš. Dobro. Prvo što sere, su ovi Masai. Ratničko pleme, kanibalizam. Pa to su čobani čovječe, koji kreten. Ma, pa jebeš pleme. Koji su pičke tamo? Sve je probao. A otkud njemu uopće lova? Nisam ga baš skužio. Što se mene tiče, ne vjerujem mu ništa dok ne vidim fotke. Taj tip je uvijek nešto srao. Ako moguće da je mjesec dana proveo na Zrću, a ne u Tanzaniji. A dobro, sad ga sereš. Svi znamo da si ti alergičan na njega još od kad ste prekinuli zajedničku sportsku karijeru. Da jebote, pa pusti čovjeka. Tu radiš grimase cijelo vrijeme, daj mu da ispriča. Ja sam ga ovdje najbolje znao i ja znam koliko on može srati. Tip je legenda i nemojte biti u kurcu. Evo da pričekamo fotke, to se slaže. Ljudi moji, ludo vam je to bilo, ludo! Ej, sad će mi doći mala, rekao sam im gdje smo. A ajmo mi do tada riješiti suvenire. A, može, care. Daj. Evo za tebe knjiga. O, care, super.
Fotkice, majstore. To, zakone. Majica iz Tanzanije. I za tebe neke pizdarije koje ti voliš. Uglavnom, maknem ti se ja iz te divljine nakon mjesec dana malo u civilizaciju, znaš ono, kurvice, shopping, kulturna razmjena. I pazi, dok sam ja dole, Tanzanija navijesti rat Ugandi nakon što je ona pokušala prisvojiti teritorij na sjeveru Tanzanije. I ne samo da je oslobodila svoj teritorij, nego je izvela i invaziju na Ugandu i svrgnuli vođu. Pa, stari moj. Fakat si sve vidio i preživio. Nego, šta ima kod vas? Čime se vi bavite? A evo ja pišem diplomski. A jebi ga sad sam u tome. Luka snima neke pizdarije sa svojom novom kamerom, a Hrvoje je zaljubljen u svoj novi fotić. Ej, lako se zaljubiti u fotoaparat od 2 soma eura. Ja furam malog Twinga. Znaš kaj, za sve nam dobro dođe. Za izlaske, za snimanja, za pukodrome kad je potrebno. Pa cijeli stan smo u njemu preselili. A gle što imam na privesku. Zagija. Ajde, dečki, krenut će i vama u životu, a? Samo si nađite pravi uzor. Pa, ja sam sasvim zadovoljan. Ambicije, stari, ambicije. Ambicije su ono što nas pokreće i što vas mora podignuti iz vaših malih života. Ambicije. Pokrenite se malo. Ono, piranja, paša, papaja, život je tamo, dečki, želje odmah porastu. Možda i ti jednom odrastiš. Nabijem te na papaju. Da, vodit ćeš nas. A vi fakat mislite da ćete nešto napraviti sa tim svojim sranjima? A tamo pičke čekaju da ih srekara. Jebeno, burac, pa ti si lud, ja idem sa tobom. Ajde da i to vidim. Dečki, ovo je moja cura Maja. Bog. Bog, Majo, bog. Evo još jedan suvenirčić za tebe. Hvala. Moraš ga odmah probati. Naravno. Jebote, fino si ti to opet. Care, kako uspijevaš to zadržat? Parama, buraz, parama. I vrijedni. A vi sad slikate te svoje pizdarije. U biti, idem ja malo fotkat, a? Sigurno i vas zanima kak ide Masaj Haljina u stange. Jebote, mogli bi mi malo do te paše, a? Ajme majko, koja butala. Da, i sad sam ja alergičan. Ma ljudi, to je car. Za godinu dvije bit ćemo kao on, ako se potrudimo, ne? Kan ovdje ima do fura curu da isprobava haljne. Mislim, nije loše za pogledat, ali mogli smo i dole na pivu sjest. Ma, a ti ga ne voliš, to znam, ali nama je dobro. Gle, marka ove majice je ista kao i majice s mog faksa. Ma, pa to ti se sve radi u istoj tvornici u Kini, za cijeli svijet. Da, možda jedno i drugo kupljeno u istom dućanu u Dubravi. Godine 1989. Tanzanija navješta rat Ugandi. Nakon što je ova pokušala prisvojiti teritorij na sjeveru Tanzanije, Tanzanija je ne samo oslobodila svoj teritorij, nego izvela invaziju na Ugandu i svrgnula Idi Amina. Kad nije to ovaj upravo rekao? A vidi ovo, 94. Pička materina. Kako nas je sjebo, koja je to legenda? A, di si care, imaš gajbu za ovaj zajeb. Jebote, pa di je on? A moj Canon? Jebote, uzeo ga je. Kamera? Tu je bila. Laptop je tu. Au, kurac!
pička mu materina.